ji zarokatiya xwe ve min navê gundê Qirtilek bihîstiye. Lê derbarê gund û dîroka gund de tu agahiyeke min tunebû. Ez bawerim yên mîna min nekê min. Di salên dawî de ji hin hevalên xwe yên nirxdar hîn bûm ku li Qirtilek hin şikeft hene û yek ji wan jî li ser çilstûnî ye. Herî dawî di pêvajoya ku di zindana Amedê de bûm, hevalê me mazlûm û ruhî yên ku em bi hev re di heman qewûşê de diman ku li herêmê hin xebat meşan dibûn, behsa wê şikefta çilstûn ji min re kirin. Ev gelekî bala min kişand. Wekî rojnamegerekî lêkolîner û bi dîrokê re eleqedar min xwest biçim li cih lêkolîn bikim, nêrîn û çavderiyên xwe bi we hêjayan re parve bikim. Piştî derketina ji zindanê û destpêkirina xebatê ketim nav hewldanên lêkolînî û min xwest ku dîroka vê şikeftê derxînim holê. Ez ji gundê Delavê Dengiza yê girêdayî Stewrê bi mamoste û nivîskar Feratê Dengizî re ketim têkiliyê. Wî jî got kerem bike ez dikarim bibim alîkar. Li ser vê yekê min û ji rojnameyê hevalê me Rizoyê Xerzî û Qedriye Esen serê sibehekê em li wesayeta xwe swar bûn û me berê xwe da gundê Qirtilek. Ev gund li herêma Sûrguciyan e. Di destpêkê de em çûn Delavê Dengizan mala mamoste Ferhatê Dengizî û pişt re jî em bi hev re derbasî gundê Qirtilek bûn. Beriya ku em bigihêjin gund ji ser rêya xwe me endamê Meclîsa Şaredariya Stewrê Xelîl jî girt û em derbasî gund bûn. Gundê Qirtilek heta serdema Komara Tirkiyeyê li ser Bismillah Amedê bû û pişt re jî bi navçeya Stewrê ya Mêrdînê ve hat girêdan. Navê gund ê Kurdî yê Resen Çilstûn e û navê xwe ji şikefta Çilstûnê digire. Ev gund di navbera Amed û Mêrdînê de ye. Yek ji 33 gundê herêma Sûrguciyan e. Ji Mêrdîn 79 û ji Stewrê jî 32 kilometre dûr e. Her wiha bi navê Xindeq mezreyek vî gundî heye. Şikefta Çilstûn jî di navbera gundê Qirtilek û mezreya wê Xindeq de ye. Li jêrê gund me wesayeta xwe sekinand. Em peya bûn û derbasî cihê şikeftan bûn. Di destpêkê de şikefteke ku bala me bikşîne tunebû. Em ketin şikefteke biçûk. Ev yek bi min re nêrînek wiha çêkir. Gelo em ji bo şikeftên wiha hatin. Ma şikeftên bi vî rengî li Kurdistanê gelekin. A rast hinekî hêvî û xiyar şikestî bûn. Lê pişt re ku em derbasî şikefteke din bûn, hemû bal û nêrîna me kişan ser xwe. Bi matmayiyeke mezin, bi meraq û hestên bêhempa min dest bi çavdêrî û qeydê kir. Min xwest her cihê vê şikeftê qeyd bikim û bi raya giştî re parve bikim. Belê di vir de ew navê gundê Qirtilek jî ku ji ku dihat bi awayekî eşkere xwe daxuya kirin. Lewre şikeftek ku em di hundirê wê de bûn li ser 20 stûnî bû. Ya rast li gorî min gotina şikeftê dê nerast be. Belê di vir de ew navê gundê Qirtilek jî ku ji ku dihat xwe bi awayekî eşkere daxuya kirin. Lewre ev şikeft li ser stûnan bûn. Her çiqas navê 40 stûn lê hatibû barkirin jî lê li ser 20 stûnî bû. Ya rast li gorî min gotina şikeft dê nerast be. Lewre ev der avahiyeke dîrokî û bi destan ji aliyê mirovan ve hatibû kolan û çêkirin. Derbarê dîroka vê çilstûnê û şikeftên derdora wê de min xwe negihand agahiyên berfire. Ev jî cihê xemgîniyê ye. Hêvîdarim ku piştî vê qeyd û parvekirinên me yên bi raya giştî re dîrokzan, lêkolîner û erdkolên xwedî armanca derxistina dîroka veşarî û heqîqetê dê ji bo vê derê jî têkevin nava hewldanan.
هیوی دکم کو تثبیتا دیروکا وی دره یا راست بکرن و بگهجه نرخین خواه. بله، اف آواهیا کو دو قنطاره گرکی و ده دلاو چم ده هاتیه چه کرن گلکی بالکشه. دما امل برماهی و آواهی دیروکی دنیرن پرانی آوان لنیزی چم هاتنه چه کرن. لورا مروواهی لدردورا چمان جخوره قدا جیانه آوا کرنه. اف درجی یک جوان جهن دیروکیه کو جمروواهی ره مالوانی کریه. دکیجان سردمه ده بچه آرمان جهاتی چه کرن ندیاره. لی میماریاوی وسا نکتو بره به ماتماتیک و گئومتری هاتی چه کرن. لورا حمو ستونین وی درزا هف و بقاسی هفن. هر وها آرمان جوان ستونان جی جبر قده که وها برفره که هکه نستون به احتمالا هلوشین زیده لو ما جی ده کولانه ده ستون هاتنه هشتن و چه کرن. اف آواهی ده آفیشا تسچیل آموزه مردینه ده وکی مالا زنار آب چه ستونی یعنی مالا دزنار ده هاتی کولان در باسته به لید خبات لیکولنی ین انوانتره ین کو هاتنه کرن ده اف در نمال وکی خان هاتی تثبیت کرن. جبر کو هندره ودره بقاسی نیوی دجا آخ بویه سینورین بشین ویجی نهاتن دیار کرن و پیوان وان و گشتی هاتیه گرتن. گهشتنا وی آواهیه بدریه روژاوا بقاسی 2 متر و نیوا فره. هر وها بقاسی متر و نیوه کجی بلنده. آواهیه کو پلانسازیه و چارگوشه جه آلیه روژاوا و بقاسی 15 مترویا و جعالی باکور باشور و جی بقاسی 20 مترویه. بلندهی آوی آواهی دنابرا مترو و مترو نیوه که دگوهره. لورا همو جهاتی ختمین. تاوی که گل هرمه دبیجن کو اف آواهی لسر 40 ستونیه لبله تنه 20 ستونه و آواهی لحوله هیه. هر ستونک بقاسی متروی نیوه که فرهیاوی هیه. لسر دیوار روژاوای آواهیه کو خسار دیتیه اجاق آنجی دکرنا تاقه که بر بهاوی و هیه. لباشور آواهیه جه که تکتنا جه بقاسی متروی که فرهه. دریه که به کوراهیا 6 سانتیمی و بلندهیا بقاسی متروی که و پیکته. اف جه کو پلاناوی چارگوشه به ستونه که تیپشت کرن. لتواهیا و آواهی تخریبات به دست مروان و ین جبر شرط و مرج خوزای پیکاتنه هیه. اف یکشی بزلالیت دیتن. ده همان دمه ده نتنه اف آواهی لدردوراوی به دهان آواهیین بویرنگی هنه ام لگل کانگریان. جدروی آواهیا چلستون همو جی دشبیان هف. هنجوان یک چاوی انگو وکاوی اوده که و هنجوان جی جدو اودهان پیک دهات. ده همویان ده جی جه تفک انگو اوجاق هبون. جه تفکه هنکی جدیوار آواهیه کورهاتی کولان اوج عرده بر بجور و لسر درجاهیه که هاتن کولان. دجورا و تفکه ده جی تاقهیه هم جبو دومانا تفکه بچدر هم جی جبو هندر رونی بکه یعنی وصفه پاجه کش دبینه. هر وها هن جوان لسر درجاهیه جهن کولانی جهبون لی اف جبو چهاتن کولان ندیاره. دهن آواهیان دجی وکی پاجین بچوک آنگو کولانین وکی بیریکان هبون. تکتنا هر آواهی بدری و لپیشیا هن آواهیان جی وکی هیوانین بچوک هبون. بره گل کام جوان لروجاوا بون. لی مخابر همو جی ندر روشک پاقش دبون. بله گندیان جبو خواه او در پاراست بون. آلاف و امور خوخست بونه. هن جوان وکی پینا مریشکان هن جوان وکی آخر و هن جوان جی وکی کادین دهاتن بکارانین. هما بیجه سر ماله یک دو آواهین وها هنه و بکارتینن. بله اف در شماره کی دیروکیه لدکی جان سردمه دهاتی چکرن ندیاره. تشتا کو خویاد که اف در
د سردما خو ده جگوندکی ودتر دبکو ناوند آنجی باجار به دبکو آوهایا چستون جی ناوندک خدمتگزاری یا جواکه به یعنی دبکو اف در پرسکه که باوری یان جی جه پرورده به ده همان دمه ده دبکو قادا جیانا هفپار به لی اف راستیه که حتی دوار زانستی ده خباتک لیکولینی نه کرن ده هر گوتن جنر خاندن و شروعه ودتر نبه یا کو ام دکن جی اوه دو چارچوه دیتن خوده پار ودکن اف جی هیه کج آلی گندیان و ده گوتن اف آوهایا چستون ش آلی کالان شیخ سید هاشم و وکی مدرسه بلند هاتی بکارانین. ده سه سالا حفدمین ده مراد چارمین یه عثمانیان که دما دچه بغدای دخوازه شیخ میر بگین کردان بیعاتی وی بکن و تبلی سفراوی ببن. لبله سید حاشم و یکی قبول ناکه. لگوری گوتنا شیخ قاسمه که نوی شیخ سعیده سید حاشم جمراد چارمی را دبیجه ام تا قبول ناکن و دخوازن خواب ریوه بون. هر وها گوتنین گرانجی جه سلطان عثمانی را دکه. شیخ قاسم دبیجه سید حاشم مدرسه آوی لچستونه بویه لوی داره درس دایه تکیلی آوان بمیر و بگن کردستان را هبویه دبیجن ام بیعاتی وی ناکن لوی داره ملا عزدین هبویه خزمه سید حاشم بویه مراد چارمین جمل عزدین را دبیجه تو حاشم اقنا بکه مراد دچه بغدای بقاسی 6 ماهان دمینه جوه داره درباس ایرانه دبه و دمه پیمانا قصر شیرین جی چه دکن پشتی لبغدای و هرمه بهیز دبه و دگره تی آمده جمل عزدین دپرسه کو وان اقنا کری یانا مراد لهمبری نبیعات آوان هرمه داگرد که و کور لسر کور ناهیله کم کجیک مزن دکه ملا عزدین شد کجه جمالباتا سید حاشم تنزار و زیچین کج کم کجی رویان و خلاص کرنه ساقدمینه زار و زیچ ببلنگازی جیان خود دومینن بله خویای او آوهای دیروکی و کونانه جوه سردمه و قط نهاتی بکارانین دما کو کم زده جوی گندی و جسرپیاتین مالباتا شیخ سعید هایدار بوم نرینه که کو اف در بزانبون دوی روشه ده هاتی هشتن بمره پیشکت لوره جو آلیه هینبونا دیروکا وی داره وی دتر درکتنا حوله یا کمکجیا بسر مالباتا شیخ سعید ده جبو دولت نخوش بویا. جبروی دبکو دولت بزانبون ناهله اف شنوار دیروکی و قومین لوی داره درکوه حوله و دتارتی ده دهیله. بله دوی خباتا خوده من جفرات دنگزی جگوند شوت خلیل جگوند چستون جمیل اسلان جمزرا چستون شیخ طاهر جمالباتا شیخ سعید نویوی شیخ قاسم فرات نرین و آگاهی گرتن من هول دا بد دیروکسان لیکولینر و اردکولان را هفدیتنان بکم و هندانه این که خود سپیر دیروک و زانسته بوه پاروه بکم لی مخابن هر هفدیتنا کو من کر بی انجام ما لو ماجی هیویدارم کو با آگاهی که زانستی خباتک لسر وی گنده چستونی بکرن و حقیقتا وی برهما دیروکی یا پیهمپا رونی ببه. بله امیرو چون گنده چستونه و درام برنامه کشان نجوردی منین خوش کشان جه کی گلکی دیروکی بو از بارم حتی نا دیروکاوی برای گشتر ناتی پارما کرد ناتی کشف کرد بله جالی هرمه و جالی گندی با تزانن لی رای گشتی امروزن جواب زنده ما هایداری ویه ولی خواست به خبات ایرو به دیروکه کشف بکن و دیروکاوی بوا کوینار و تماشامان مفا پاروا بکن بله ام گیشتن دایا روزه دایا برنامه خواه اما نکاف جه گنده شستونه یه گریدای استوره ام باید کرد آمده